Mayam Krumsari don't give us impact news nay Raj Nongthombam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events the Mayam Butaramukchari. Chahi Sigi Habit 2023 ke November ke tang Tarada Union Minister of State for Education and External Affairs Dr. Rajkumar Ranjan Singh na Prime Minister Narendra Modi da Ikhiba Wapam Mama Manipur ga Mari Lerena Man Ikhiba Wapam Sita Palibasi Cherola Sita Palibasi Maruina Moreh Town si Masi ghost town nama hadi mi kanamtra leitaba hadi mi ohungi matung dagi di masi ghost town roga lere kanamtra le kanglu ku irang sina marmatuna hairi ba ghost town asi ghost town makatan oidna ba mi mayam halaga leiba yanu gi tamakta hanagum nungsi janana leiba yanu gi tamakta mafam masi cantonment habatare cantonment area ma onthokpa loinana mafam masi koi commercial area ma ohenna bagi proposal se tawgi habatare to cantonment hairi si koi gi military gi miyo singa loinana civilians mayam na leiba mafam dubani adum area dubu cantonment area ka wedona cantonment area ma cantonment board ki makha ta koi Delhi camp kaina leriba civilians amadi koi military musing punna lemina ba yaba adubu hairiba board amakhangna cantonment board amana yengzinba adu makal gi area ma ohense habagi proposal ni adum to admai to targadi mafam adu da leriba tuan ba kanglu ki musing se secure organi loinana Indo Myanmar gi business hab tare masisu yamna safe oiba business ama ohenba ngamagani marmatuna hairiba cantonment area ohenba amadi commercial side am ohenbagi wafum se propose to kibni adu hariba wafum asigi against asigi mayok ta yaning da phong tok to ngarang asi Hill Tribal Council Moreh gi maike de gi hariba minister union minister na phong ki wafum si absolutely absurd oiba illogical oiba wafum ni chana ba yaro ya bagi wafum si phong dori loina mafum si ta cantonment leibi yaro ya adu lai wafum di Moreh da bu oiro natraga chingi cookie dominated area da bu oiro makoin haramisi Manipur gi police sing natrag Manipur gi maite yawba commando sing lauthok pikro mafum se the only central forces sing lahen biu habni Union Minister of State R.K. Ranjan na propose to so Bharat ki army Indian army na mafum se ta ngahan si cantonment amle raga Bharat ki sipai sing na ngahan si habni adana hojik makoi na pami ba habtare Indian army sing lahen biu central forces sing lahen biu central forces sing leibi ana ba cantonment am thamasi haibagi wafum lakung matamda करिए दमकते याद रिबनो नांगै दी स्टेट की फोर्स लोथक पियो सेंट्रल फोर्स का थंबियो ना हर मगा होजिकना मदु ओन तेन बता करिए चे थोलो न हाइबगी वफम सिंगो म्याम लाइरी करिए दमकता मोरेबु घोस टाउन अमुगुमना कनाम त लेत्रबा घोस भूत लेबा अदुम टाउन अमुगुमना होजिक लेरी बसे था असुक कोइना लेरी बसे मसी लेहनबा पामीबनो हाइबगी वहां दुनी वहां सी मतंग सिदा खना ने दंग तंग से इम्पैक्ट न्यूज की मनु हने के थरम दलिंग से दुलेबे बसे जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मनंग हुटना Zeliangrong United Committee Manipur gi President Oja Meibon Phaomei ni amto ja Meibon Phaomei, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us International Peace and Social Advancement IPSA Manipur gi Vice President Khuraijam Athouba, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us Moreh Hari Mafum Sigi resident, one of the oldest residents in Manung Damu Eriba family sing Manung Damu Eriba Moirangthem Somorendro, welcome to the show. Appreciate you joining to Ahanapse Somorendro Samak Moreh Haribalam Damasigi resident Namoina, quite a Lirakpa family sing among the Amanesu, Hypet, Pongje, Habatare, other Laction give a wapam di Hariba, Mapamasida, cantonment area Ohensi, Haibi Wapama, commercial side Ama, business Umatamda, cantonment town, Namasu, commercial town, Namasu, Target, Animata safe or Miam, so safe or any, Aduga business so safe or any Maduma, Amohensa, double speak of one Hangadi, army, Lehenbu, Lehenbiar, who's an army Lehenjarkan, the Yaning the Bugis of Wapam Malaisi. Kamaini MBBI only who's Irang legislation, Hanalotion view Hibagi demand man be Brakari demand man agent as my time be Ras Uziki cantonment John on Topase, on Topase, Masi Yam Pari and Bukali, Wakal de Go. Adumoina, Hoodpet, Hana Nangasagi, Central forcing to Lehen view, State Kiloto, Lehenganu and Hiraga. Huzigna mo adung akta phazana systematic when Torazia kanda amuk moi palm the way mo lido. Moigi channels of a meal late hira, Hayang cantonment John do Oirak Targadi, Madeda Moigo Huzitana Tina Tone, Minariba, a central forcing do Adu di Lara, Atopan Silani, and a Pakachaba Moiga Haladegi, Moigi Simin, Pake, Po, Mayam Kaigan, Kanbedi Nangira, Madu, Aquagi Mota de Pamze, Moreh's de Handig, Mayasun Kangere, business Ariani, Hogi business Hapamni, Hibia, Yam Chawmurta Suka, Adunam Pamdodum, cantonment John area on top of the Aquidi Madu Faigadra and Kali. Aduga, Namaromda Adudi Kitang Tadok Jaraga, I can omka the Hizege.
ngasai Moreh je moina hana molen phai molem yes yes molen phai ne hai moina amakhak moi haire adu matang da ai kitang nungai tabam khak lei ai madu haijege ai gi ipa se akhoi gi horok pham je akhoi je kakching akhoi gi horok pham de 1948 ta ai ipa na Moreh lai Moreh laga Moreh da haujik leiba Moreh gi sin haujik leiba Moreh gi mi leiba mayam se amatam matam du da leite aduna ipana Burma da change Burma da changaga haujik tamu bazar mayai da leiriba KBZ bank leiriba Kabo Royal Hotel hariba hotel se asigi plot se akhoi gi tangkhai mani ai bagi ai pa sigi ba chahi ahum mukta ngai ri mana adum tamu chali khudingi adum akhoi da adum takpiraga di magi friend circle mayam lei tamu da ipana introduce to biram da akhoi na khangba akhoi gi friends mayam lei tamu manung da admai to na independence mamangi wari ko haisi hadi 1947 matung 47 matungi okay matungi baba 1948 ta changmani okay okay Moreh da almar huji ampham du leire lei matam da baba na ming mayam am palame akhoi gi kwa ke thin degi thambo wangjing degi ganga khera gana tawna adu moi mi nipan gum mani hai madu tamu gi huji ki Kabo Royal Hotel leriba KBZ bank le pasi leri se matam da moi gi yum je wache na thugaira ga tin type ta sara ku pa dai ku pe kang thak har sai adu adum pura akhoi adu da leirabani maite atei sing baba khak na te atei sing du su loi leiribani mi myam do adu degi moi na taw business na langa cyclist poka Burma da yon base adu da China gi nupam khak laga mana pot myam si loina lawraga paisa ja heng pi ni haraga paisa ji piraktaba di moina matam da haujik sibai kari kari leiriba dan matam da amau leiteba thobam ji khangda da baba ji ngaw da numit 10 ni mu leraga som da thoraga akhoi gi chief minister kari MKP obat se mangon da wakat leba sumai tona akhoi post mai thamma moi lobi kharaga akhoi da paisa pibi dre khotrena adai di Pio Patano Wakasi Taraga Matam Kale Pio Patas Morela Lamat Hausi police station lady say, Sigi Mamangs the Akhoi Koksalaga. No Asomna can say foreign country a quick Kanota, not Tabatungan, Gravani, no Asom lady do Yade, no Pabu Pabidi do Narai, no she did lay you and a police Mamang is a Pazana, Tiam the Quatanas, Akway Sapotan of Pisang Pyramid. Adamaito Tamamo Sakreva. Okay. Adu Maduda police Mamangi was a custom office lady, but twice the Akhoi Numitra animal labor. Sankta on Mamoy Mamtang Saraga. Absurd or a duo and a harido. Aduga Mogi Moina Tadoroko press release to give body content to the Yorga, Moina Pidi argument may undo. The same Mogi di Moina Panganang was a koi Masi Aquina Petantan Arguto was you cannot drink Kale. Because Mokogi say they don't have any basis established record or any legal document yauna argument or came out there. Right. When I'm see even Lamaming Ton of Hopa Hana Lerma original Maming do. Adugi voice Adugi Magi quick had a pronunciation to the gate to on the Lauraga. Manabama the Kangpo with the Kangui Harrison. Tangjing the Tangting has Moreh the Molen Pai has Maming Ton Moya original to the Q Lord to the Dingam de I don't know, Yam obvious upon it. Luri di Ras I di Moina argutor Pusida Yam can emphasis spinning there. Luri di Kogi Union State Minister na Kogi Prime Minister the PD proposal say Hoi Magi intention di Yamna. Positive intention, he is also trying to do something that can benefit the whole but actually Moreh the Pibam, Moreh the labor problems, Karigino have done an important whatever. Moreh Muziki particular township area, Mate Kredo, Ada do the cantonment region Semaga, from the Holland Pai Changangraga. Timino, CH Temopal, Aduda, Changan Raganda, Ada, Sagi narco terrorist man, do now. Mahum Ko, the Marum Kok. What is the use? Adumatata, narco terrorism, Amadi, Shigumba, separatist movement, anti state agenda, Pong a float or go Wangang Yuba, Kuki separatist leader Mayamdo, Makoi Mayamda, India government, some kind of appeasement policy ma tawraga sum leibo
aduda hana aidi adu ne maru oiridi that is the real issue, that is the core issue. Adugi core issue du da prime minister da phajana ngangnaraga madu resolve tawragadi it's not a question of Moreh hojik problem de hojik na litan popi da cyclone da su lei kampopi da problem lei Churachandpur da su lei right adegi di kadang bandang ngarang mi siri ko adegi di lo everywhere ngasi su Moreh da happy paula yaftar cookie infiltrated areas khuding mag da problem lei re si khoi khanga bane right sigi problem si particular jaga amagi wari nate ba and let's forget Moreh gi wari nate each and every length and breadth of the territory of the state of Manipur se masi phajana state ki law and order si prevail to hon badune maru wari di state ki magi suzerainty do prevail to holak badune ba yes adugi area du dai khoina khut thaga dau ne ba development ki kari gi wari do kona gi wari ne ba cantonment hanga narco terrorism jimut ka dori bra cantonment hanga ga ngasai gi cookie infiltration se lep tori bra cantonment hanga moi gi concocted histories mayam si rectify to tori bra koina lo ya ba makak le hoje koina ying mi ai moina Hill Tribal Council na thori ba moina han ba settle ni habise masidi sum myam hai de su yare kena bo ekoi mani mohin ji Moreh hai ba koina khangna ba Moreh hai si Manipur ni Manipur sida khunda ahan ba khunda ba si makoi na te ba aduman se ba right Manipur sidi koina indigenous hai ba koi leire ekhoina han na ning tho matam digi 33 AD digi na koi ba 2000 years itihas le ba asida cookie yaw de already moina adu da se han settler to he de Manipur ko cookie ni settler han to ro ba ekoi Manipur ekoi le ekoi par Manipur indigenous na ba na tabana moina han settler to he de moduna aram bani he na koi han na lo si umwanda aduna masi ekoina ji Moreh hai si lam kanu gi khak ni moina settle to ba ha da ko ni yengo si aduna moi si aranba khak ta nga ga sum la pa si ekoina example ai masi gi mari na ba kha aina thamjege ehan madam si gi cookie singna separate administration tala pa matamda kamai ni sijina ki kambo kholaw ki havnda infan the tribal amphol later in a press not talkie aduna maram aduna akoi tribal amphol later farming sta aduna akoi gi separate administration pi gravani hena home minister da muimanam pi bani aduna ta aduni aram bas mang le ba aduna hoji Moreh have sida koi na ji cantonment thamba khopa haina ji union minister na pi ba khopam dum da akoi cookie singi oida pa da have da panga ngam base masida koi na chummi amromadi khumnu ka kana di hai du khumdu bi ya da ba khumdu di mo asum ne lawduri ba cookie singi koi hai gi da kanam ta yelak na ana cookie singi example maka bigi ga muga aramani have aina example puthok na bi na mukto koi ge ikui dina sige new secretary building asida koi ge TD department na maka Manipur the freedom fighter tribal ki freedom fighter haina tawagi observe all India gi observe to mutunda rani gai dilu gi kama mafam ja khoi preserve kan tawi adu matamda photo si sum adu perform tamda cookie sing di kun thra ni phu pure photo miyam da adu miyam da freedom fighter ni hari ni ko adu ga ningthau miyam da moi freedom fighter ma koi gi India government na khangbi drasu India adu Manipur government na khangbi recognize to ba adu ba mo khoi khakki ningthau miyam do thaina Manipur da settle to pam tamda tunga ningthau khar liram sing do adu moi freedom fighter ni moi law jop ni to asing mo oi da na ta oi henna bagi oi da bu oi henna bagi photo tamda simba laiki Manipur history si yaw da ba India history si yaw da ba simbo to pam tamda ekoi hojik ekoi ne lobu ya ba Moreh gi matang da im samjege hojik Moreh da hojik
Union Minister of State na high point adu da khoi cantonment army ge ma thamnaga adu ge India madu thamba hai si kai ge ma propose story no khoi yeng che ba ma si propose story maram di khoi Moreh hai si India ga Burma ga border ne ma si da madu bagi thamda ba adu ga ma ji free movement to han ba madu thamda tham ji asam fan khat kana kan ba ngam da ba cantonment army ge am tham ta di hoji ki hai ba cookie sing ge free movement to we are